Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dining akong suwat suliran. Ako si Boboy, 59 anyos, taga Argao, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong iyaan nga usa ka dagang guwang. Diin ako'y nag-atiman hangtod nga namatay siya. Aron inyo hisabtan, sugdon ko sa diyang batanon pa ko. Og buhi pa sab si Tia Nelly. Ingon niini ang mga panghitabo. Duwas tag-basket bay, buboy. Pasal ko bay? Di sa ko? Kay pasig pangitaon kong tiya. Saram karon oy. Sukad lang nga naa na ka nagpuyo silang tiya ni mo no. Di naman ka magkakuyog sa grupo. Na, pasensya na gid kaayo ninyo ha. Mas kikinalan kong tiya ni Ligod. Labi na kay maglisod na siya sa paglakaw ron. Ako may magatiman niya. Huwag siya nagpa-eskwila na ako. Dili ko gusto nga masuko siya na ako. Mao nga mo pauli ko sa'yo. Ay, nasige ay. Mao man ka. Sige, kami lang sa. Ah, sige bay. Niagto na ko. Una lang ko ninyo. Tiya, Oh, niya na di ay kadong, Boboy. Diara ko sa akong rocking chair. paamin ako tiya. Amin ko tiya. Aloyan ka sa Diyos, Boboy. Kumusta ang eskwela? Okay naman tiya. Hapit na gyud ka mong graduate sa high school. Ug nalipay ko nga wa ko nimo pakyasa nga magtarong ka gyud sa imong pagtuon. Samtang buhi pa ko dong. Kung makaabot pa ko inig college nimo, mas maayo. At imanan lang gyud ang mga ginagmayng tanom nato diha sa akong yuta ha. Makatabang na sa imong pag-eskwela. O tiya. Nala, sige na, pag-ilis na. Aron makadigamo ka na alang sa atong panihapon. Ah, sige tiya. Kay magtuon pasab ko. Ako na lang, Buboy, kinagtuon ka pabaya diha. Ako na lang tiya. Maglisod ka na ba sa paglakaw? Pumanamasab ko sa akong gituon na tiya. Okay ra? O say ato? Hello ka, Buboy. Oh, uy. Go Perlita. Ikaw man din eh. Naas, tiya. Nagluya man ka siya. Ha? Huwag man siya magluya. Maglisod na lang sa paglakaw. Ay, mao ba? Alisod na giday na si tiya, no? Maong ni ako. Kinsa na, boy? Si Gaw Perlita tiya. May tuyo ni mo. Unsa? Mao na, tiya. Kay nagluya naman gid ka. Mas mayo pa og ibaligya na lang gid na nimong imong yuta. Aron matarong na mo og bahin ba? Aw, namong tanan nimong pag-umangkon. Uy, batasan. Buhi pa gani ko. Naghuna-huna ka na ni Ana. Wa man gani maghuna-huna ni Ana si Buboy nga mo'y nag-atiman ako. Dili ko ibaligya ang akong yuta bisan kanusa. Wa na ko kahuman og eskwela kay nagsakit-sakit naman ang akong iyaan. Ako na nag-atiman niya. Og napunan pa gyud ang atimanunon og pakanunon nako. Kay mitipon sa buong puyo namo ang igsuon ni tiya nga may edad na pod. Og may mga palitunon nga maintenance nga tambal. Duha na silang akong giatiman og gibuhi. Og ang abot sa akong mga pananom ang akong gipadoktor o gipalit sa mga tambal nilang duha ni tiya. Apan, wa gyud magdugay si tiya. May panaw gyud ang akong tiya sa laing kalibutan. O naglisod pa ko sa paghipo sa iyang patayng lawas. O gunya, Ha? ipirinda ko lang una nimo ang yuta ni tiya gaw. Aron nga may kahipos ko niya. Aron sa baga matagan nato si tiya og mayong haya og paglubong. Unsuman, magsige ba ni si tiya og buhis na yuta? Aw gaw eh. Ako manggani ang tigbuhis sa anak.
ako'y suguon ni tiya gikan sa abot sa ako mga pananom. Diyang na nagkasakit-sakit na si tiya, ako nalay motultol sa pagbuhis ini. Oo, ngayon. Ya, pilam siya prindar mo sa yuta na tiya. Unsa? Giprinda ni mo ang yuta ni tiya? Oh, aron mahipos siyang tarong. Uy, baya ni mo, uy. Buot-buot, baya ka sa? Parehas ra baya ta nga pag-umangkon ni tiya, ha? Wa man lang ka mo konsulta na mo. Unsa day problema ko naprinda ko ang yuta ni tiya? Nga wa man anak ko unsa ang kwarta. Gigasto ko man sa paghaya ni tiya ug sa iyang pagpalubong. Daghan bayang bayranan usa siya malubong. Sa simbahan ug sa sementeryo. Ug ang gasto pagid matag adlaw ug gabi sa iyang paghaya. Unsa din na? Kisa may magiprindahan. Lukak tagi na, ha? Bahinunon pa baya na nato ng yutaan ni tiya. Ha? Uy, bay buboy! Kumusta? Niya bay, naning kayo. Kay may usa pa katigwa nga gibuhi. Ah, di ba wa naman si tiya ni mo, di ba? Taod-taod man itong namatay? Oo, mga 3 ka tuig na. Pero naapa man ang iyang igsuon. Ako tiyo. Naapa na ako. Butan na ni mo sa? Murag na niguwang na lang kag atiman og mga tiguwang bay. Pero, hayahay kay kaan na, uy. Kay ikaw unya yung manununod anang mga kabilin o yuta sa mga tiguwang. Gubot sa kay bayo eh. Kay mga doon ako'y mga igaagaw nga. Pirmi lang magsamok na ako. Nga bahinon ko na mo ang yuta sa kong iyaan. Uy, naunsa? Wa sila makonsensya, no? Nga mga ayos nagbahin nga wa mas sila makatiman sa mga tiguwang. Bay, ikaw rin ang angay nga manununod anang yuta, ah. O kagtangan sa iyaan nimo nga dagang guwang bay. Kay ikaw ba nagatiman adto hangtod nga namatay? Abot lagi eh. Siya'y daga na ng yuta ah. Wa magikikuptan nga papili sana gikan ni tiya. Nga ako'y manununod. Uy! Wa di ka nagpabuhat daan ni tiya ni mo ana bay samtang buhi pa siya. Sus bay, lisod tuod na nimong maangkong yuta bay. Ha? Hangtod karon, ako'y nagbuhis ng yuta sa kong iyaan nga namatay na. Ug hangtod karon, samukon pagyapon ko sa kong ubang igagaw kay bahinon lagi kuno namo ni yutaan namong tanan. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Kining yuta sa akong iyaan nga dagang guwang, akong giprinda, akong gigasto sa pagkamatay niya. Kung malukat ko ni, pwede ba na akong ibalhin sa akong pangan ang titulo kay ako man ang nagbuhis ini sukad pa kaniadto hangtod karon? Ikaduhang pangutana. Dagang guwang tong akong iyaan ug ako nay nag-atiman adto sukad sa batanon pa ko hangtod nga nagkasakit na siya ug ako na siya nagpahiluna nga malubong siya. May katungod ba ko sa iyang yuta nga manunod bisan wa ko'y kasulatan kay ako man siya nagtikad ini, sukad pa kaniadto sa buhi pa ang akong iyaan. Ikatulong pangutana, may igagaw ko nga magsigi og samok nga ipabaligya ang yuta sa akong iyaan kay among bahinon. May katungod ba sila nga mangayo nga wa man gani siya makaatiman sa akong iyaan sa buhi pa? O wa makatampo bisan piso sa pagkasakit ni ini? Ikaapat og katapusan, unsa nga klase sa papilis ang akong ipakita para pagmatuod aron dili nila hilabtan o mabaligya ang yuta sa akong iyaan nga maoy source namo sa among panginabuhian. Kay di apen tayo igsuon sa akong iyaan nga dakong buhi nga akong gibuhi. Unsa may akong buhaton ug kinsa man ang akong duulon bahin ini. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kining akong suliran, Buboy.
Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay na mo pagdugay ipadala ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Josmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mga sukintig paminaw? And kumusta po ang mga avid likers ug listeners nato? Kumpleto halang gid ang mga detalye ha kung mupadamos inyuhang mga suwat ug mga suliran diri namo. Yes. Yes, ug kasi may ato ang mga i-greet karon ug mga Yeah, ang atong magtatampo ko na adlaw, attorney, si Buboy, Yes. 59 years old. Mm. Cebu, 59 years old, taga Argao, no? Cebu, no? So, musta na ba yung mga, you are never too old to set a new goal or to dream a new dream ko na to. Tinuod yun. No? So, life race is lifetime, no? Mm-mm. So, kumusta naman diay ang mga taga Kapiuan, Argao, Cebu? Mm. Mga Basilisco family, Susana, Roger, Russell, o si James Rose, o Kambarihan, si Baby, o si Junjun. Mm. The same is true to mga taga Gaas. Lamat na kayo ninyo, Engineer Sinay, diya sa Gaas, Balamban, no? Asa naman itong akong listahan. Basta kay si Ma'am Willie, Engineer Willie Gaas, o si Ma'am, salamat kayo sa iyong pag-ababis sa mong grupo, pag-ana na mo diya sa Alejandria, no? Mm. Gaas. Yes. Ang mga guard na to diya sa DOH-TRC Argao, mayong pagpaminaw, si Wagas Brin, Mm-mm. Marson Audrey, Luberas, Jeffrey, ug si Tampos Elizalde atong mga guardia sa DOH-TRC Argao. Alright. So, ang mga pangutana ni Buboy, do? Mga pangutana ni Buboy, nga taga Argao, Cebu, sumasa nabati na to ganina sa drama, naprinda ko ning yuta sa akong iyaan nga dalagang guwang, kay akong gigasto pagkamatay niya. Kung malukat ko ni, pwede ba nako ipabalhin sa akong pangalan ang titulo, kay ako man ang nagbuhis ini, sukad pa kaniadto hangtod karon. Iyang iyaan na to ni. Murang- lisod no. Unsa ka? Ang pagpabalhin manggod, the only way para mabalhin na ang titulo, ang yuta, ngadto nimo, is kung ihatag sa imuhang iyaan, nga dagang guwang, kana kung walay laing mo palag, or ug iyahang gibaligya og imong gipalit. Wa man na nag-ingon nga kay abi ikay nagbuhis ana, na kay katungod, or nahimo na kang tag-iya. Ang akong pangutana, na day nagsugo nimo, nga ikay mo buhis ana, or unsa may puy kasabutan ninyo. Ikay nagbuhis ana, kay nakapahimos mampug ka, kay niprinda mampug ka siyuta. Oh. Diba? So, kana in that way, murang na-offset ra pud ang imuhang pagprinda kay naka-benefit man ka sa imuhang pagbayad pud sa buhis anang yuta. Unya, dili siya makiangayon, di pud siya makatarunganon kung dili mo uyon, dili mo sugot nga klaro gyud ha voluntarily unya nakasabot sad siya sa legal consequences sa pagpabalhin anang pangan sa imong titulob sa yuta, no? Kay the only way mabalhin na is kung i-donate sa imong tiya nimo or imuhang paliton deed of donation or deed of sale. Ang mupirma ana og inotaryo na imong tiya, dili ikaw. Ang makabuot ana imong tiya kay kanang iya man ang youth, di ba? Sunod nga pangutana. Dalagang guwang tong akong iyaan ug ako nay nagatiman adto sukad sa batan-on pako hangtod sa pagkasakit niya ug ako na say nagpahilo na nga malubong siya. May katungod ba ko sa iyang yuta nga manunod bisan wala ko'y kasulatan kay ako man say nagtikad ini sukad pa kaniadto sa buhi pa ang akong iyaan.
Wa ba kay mga anak ni yang ano? Dalagang guwang may giingon do. Dalagang. So wa gyud siya love child no, something like that. Unya, dili manggod na ingon mo lagi na even if kita pay ning atiman, even if kita pay ning bayad sa buhis, pwede man ka magpa-refund in the event no nga magbinahinay na mo nga magpabayad ka si muhang nabayran dito sa pagbuhis. I-deduct. Pero para pag-ingon nga ikaw may mas nakakuha og dako nga katungod sa mga katigayunan. Sorry gyud Noy Boboy ha, pero sayop gyud na nga paglantaw og paghuna-huna. Kay ang balaod, ang pagtratar nato sa kinsay na ay katungod nga manunod og ang basihan sa pagbinahinay dili man kung kinsay suod, dili man kung kinsay ni gam og ni atiman. Ang basihan ra man gyud sa balaod no kung para naa kay katungod nga makabahin og makasunod, makabanus sa katigayunan sa namatay na is kung kadugo ka no, kung nanunod ka, you are a legitimate heir sa nanunod, moro gyud nay basihan nato, dili man na ingon ana. Kana siya of course no morally kung on the side magkasinabot mo sa imuhang mga igagaw kay tagang guwang man ni siya kamo manggi manunod no, nya mo recognize pud sila sa imuhang pag-atiman, pagpangga, pagbayad sa buhis, aw narapod na sa inyo ha, inig bahin ninyo, inig execute ninyo sa kanang extrajudicial settlement of estate nga moingon sila nga uy kuya kanang kikibaw man mi nga ikaw ginigam mas dako lang imuhang bahin, isip pagbayad na lang pud na namo nimo sa imuhang kanang pagpangga o pagbayad sa buhis ni tiya ana. Pero ug wa gyud tay mahimo, dawat limpyo gyud ning uban. Okay? Okay. Sunod nga pangutana. May igagaw ko nga nagsigi og samok nga ipabaligya ang yuta sa akong iyaan kay among bahinon. May katungod ba silang mangayo nga wala man gani siya magatiman sa akong iyaan sa buhi pa og wala makatampo bisan piso pagkasakit ini? Kana siyang pagbaligyan na is a decision ninyong tanan. No, kay kamo mangyud tanan ang mag-decide ana. Nya kung dili mo magkasinabot, aw di gyud na mabaligya ang yuta. No, kay di man na pwede nga dili mo mag-uyon tanan unless ang ilaharang bahin ang ilahara pong ibaligya no o kana dili ra gyud na kay para wala lang gyoy samo kay mahog na manggod nga inig kamatay sa tao pagpanaw sa inyong tiya ang nahog nga nahimo nagyong heredero is kamo na mangyud tanan, so dili gyud to nimo baligya nga ikaw lang or mapabalhin on your own just because ikaw mo'y atiman or just because sila ganahan silang ibaligya kwartahon nila. Magsabot gid mong tanan. Okay. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Unsa may klase sa papili sa akong ipakita para magpantuod aron dili na nila hilabtan o mabaligya ang yuta sa akong iyaan nga maoy source na mo sa among panginabuhian. Kay niya pa intaw igsuon sa akong iyaan nga akong gibuhi. Unsa may akong buhaton ug kinsa man ang akong duulon bahin ani. Napade igsuon no. So mas dako og right ni igsuon sa iyaan. Unsa man kay naa sila ang iyang katungod is one share unya silang mga pag-umangkon kung nipanaw na ang ilahang mga amahan ug inahan nga igsuon ni tiya naa sila katungod mo bahin representing one share sa ilahang ginikanan. Ana din no. So naapag yun na mo na ang ato ang kuan. So dili gyud pod pwede nga ilahon na tanan di man gyud pod na mabaligya didto. Pwede kang musuwat didto sa Register of Deeds o sa assessor nga namatay ng inyong tiya nya wa pa mo nahuman og bahin-bahin ana. Ha? Anaon na lang yun na. Okay, so now takasabot ka sa speaker ni Attorney Eileen Boboy no? Mga sukintig paminaw hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.